Shalini bagi phasalo hasteo phai sopaijak haktor BJP ni Achukphang Yakchu Dilip Ghosh paithani shalo hasteni kifli thangnani sikang sa salphungo hasteni Mantri Okra Dr.Manik Saha bai Malaikha haktor BJP ni Achukphang Yakchu MP Dilip Ghosh bodolni samung humungno tei Khorang ni bisingo srapcha jora romoi englaikha koklam. Welcome to my house. Godi আসুন এটা কি আবার কিছু না পাঞ্জা মান্নাবর আমরা মান্নাবর নাকি Bodolni koksa pandao manjanani bagai phasalo salnaini bagai hasteo phai sopaijak haktor BJP ni Achukphang Yakchu MP Dilip Ghosh hasteo phai sopaikheno phasalo vote empowerment campaign workshop pandao manjakha haktor BJP ni Achukphang Yakchu MP Dilip Ghosh paithani shalo hasteni kifli thangnani sikang cha salphungo hasteni Mantri Okra Dr.Manik Saha bai Malaikha haktor BJP ni Achukphang Yakchu MP Dilip Ghosh Risha Kandroi haktor BJP ni Achukphang Yakchu MP Dilip Ghosh no lamjak sokka hasteni Mantri Okra Dr.Manik Saha bodolni samung humungno tei Khorang ni bisingo srapcha jora romoi englaikha koklam. স্যার একটু Raja Khor agulini shimi pranamni kokthum Chini Khorang.